Ассалаумағалейкум туғандар, мына бүгін біз АРПАТЕКТИР айылында босқа тұрған атабыз. Поколение менен өсінтіп босқа тұрып, мынакей таяқ менен қойып ешкім өтпейді дейді. Бүгін жаз, кече қыш эле, бүгін жаз. Кечеки қар жоқ бүгін, погода солон айылда. Мына күжүрмен эмгектеп ушуну айтса болот жигиттер. Тугандар, мына каналды дагы тосуп коюп атабыз. Будай еген буда каласа. Будай еген дейт. Ачанкыга чейин Казакстандан жылкылмыш күтүп берем. Бакынабам, будай еген дейт, бакынабам. Жылкылмыш күтүп берем да. Кыргызстандан Өзбекстандан чыгарат. Анаке. Будай еген буда каласа. Будай еген дейт. Карантин болгондо бул иш бүтпөйт эле. Карантин болгон плюс жагы мынаке, тугандар. Бизде тосусуз керек экен бул жакта. Сонун тосуп атсаңар ой. Стойкалар жаман жакын отургузуңар го сонун кылып. Алты катар ба? Жакшы. Стойкалар берет кесиң эден да? Как раз шуну ала берели анда. Тосуп салайлы биз дагы. Сен тоскондо муну ягынан берет эле. Сончу жылкы патриоттор бүгүн кызматта. Кызматта турабыз бүгүн ушул өчүт менен. Eşeğim kaçması örgüngen eşeğim salıp ketip az berk ayılda. Bu жерде пост отырабыз. Eşeğim bası örtürü şuna alıp ketip az da hayır.
Оба! Бұл. Я. Есін тұсасын. Мында бірі. Соның құлын туып тұр ғой. Красавчик енді. Бұрға түскен. Соның құлын екен. Жерге батады. Красавица. Lan ne de koyup bilesingер mi? Çekensingер mi?